topele la kai madruzo ara bode mistake phanda para pa katane kharia be ma ngora pala mistake lo zulele hore songo chuo mando ka manda kaba ise pressure khabu basongo foka uya kai tell Nalifiram kusifiwa ndine mranga panda wa Rams Football Academy ine mwana huyo arawana makari abahoda ushakangana ya wadanga ka advert ya burine ya Facebook yitu wao chibo kudisa timu ndo tupoza wa jule masuta msibo kudisa timu ya Black Leopard ndo bona kudisa kwa na bana na potential ya kudisa ngane mu ngaure ngakubona kwa ngane ndibona timu ya Black Leopard wajole masuta ndibona timu ya masuta tikudiswa zwavudi none dzula nga ndela ya vudi ende masuta ndo yakabo ndari kombro kudisiwa zwavugudisi vangudisa zvino ndikodiwana ndikati Rams Football Academy ile ndandikodiweza zori ndikatiwana ndikayo ndingona maduwa none vadonyisa ndikudisa Rams Football Academy abanyadzi ngauri voramkosi vavabva zori zvisinenone hazviti ngauri nasava na discipline bholani anengaifetu anengaikona vangesongo chakazori kochara mutu kukaini kana ndimuru anekaini mana discipline nemutonipe uri ndikona yakude ndikotodzivona akati mukuru anedzo ndingavokaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, Marumo Gallants, Richards Bay angeika vazvara vochipa navo Royal Navy tingasisvike ngauri kuchemeredza unodziya kojenera akamushumba wako chara ndive first 11 yanga vadwana chemena one yakuve first 11 yavo aridivi zori kochara ndinyi araine aone kochare kari neni pake dzanga ndibve ndifere asari achijena banga ndingave timu ya Chiefs ndira yeka game yamachero ichikotamba na Orlando Pirates mabala ndina kumele nkhuno 2 na Solomons 3 Rabana Eric Mato 4 Rabana Zitakunika 5 Rabana Dove Mukati Rabana Patricia Zonani Rabana na Kiken Dole ka 10 Rabia kama biliati ka 9 Rabia. Thank you for the